Charlie and baby, Charlie and baby. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Ovnovi su prave energetske bombe, zapeti ko puške, izgleću ko plombe. Imaju i muda, jebem li mamu ribosovnom, ne bi smeo ostaviti samo Momo Kapor, Chris Walken i Bregović, Goran za žestoku akciju, uvek je oran, životinsku snagu, posjede biku, stočestovitak stav i specifičan lik. Imaju jasnu viziju i uporni su jako, razjerenog bika ne bi baš čačko. Al Pacino, Clooney, Radmilović, Zoki, zapalit ću je! Usrao se Laki u svakoj ekipi, poželjni su blizanci i otvorenog guma, ne vezuju ih lanci. Humori snalažljivo su njihove osobine, tripuju ko Charlijem da rokuju Sabine, koju kurovama Roni, ko Deb Johnny. Ko ne treba šminka, lep je ko Merlinka, pres kao Đoković, ima flow Big i Smola, ima više hitovanog Cece i Čola. Porodicu ako želiš za tebe je rak, sve te institucija je za njih brak. Odani do koske, lojalni i smerni, u sigurnu budućnost sa rakom ti kreni. Ko Nikola Tesla, mozak ti upregni, ko struja su ludi, šalone i kegni. A ja sam ti za Cezar i stari sam lav, ponosan, kreativan i važan sam sam. Lavovi su jako dinamična bića, nama treba brdo pažnje i seksi spornića. Srednje ime, nama elegancija, košulja, kravata, nema zajebancija. Takmičarski duh je ono što nas krasi, seksi osme klavico, od tortu, Orasi, De Niro, Gordan Kičić, EJ Lo, Dragan Nikolić, šmekirisno zlo. Za poslovnog partnera, devicu pozovi, radite naporno i bit ćete u lovi. Praktične, precizne i jako analitične, u poslu im ne smetaju sujete lične. Bion, Sean Connery i Bran Kobi, brojanje miliona, njihov je hobi. Brojanje miliona, njihov je hobi. 12 je majmuna i gnenih ljudi, Charlijem je jedan, a milion čudi. 12 meseci u godini vremena, 12 je znakova i božih plemena. 12 je majmuna i gnenih ljudi, Charlijem je jedan, a milion čudi. 12 meseci u godini vremena, 12 je znakova i božih plemena. Dve su sise na jednoj ženi, da Bog da te jebala Brad Pittova Jenny. Da Bog da te jebala Brad Pittova Jenny! Tupak iz Zemuna! Production.